先睹为快。 Mu, kim alsiz? Bir xalta un, bir tuya alaman. Bo'ladi. Yana nima alsiz? Yana choy alaman. Mana siz olgan narsalar. Qancha pul? Jami 111 qo'y. Pulni beray. Rahmat. Bu narsalar bak ko'p ekan. Uyimga olib kiralamsiz? Bo'ladi, apirib turay. Uyingiz qayerda? Uyim yiroq emas, birinchi o'ltiraq rayonda. Bo'ladi, uyingizga apirib turay. Rahmat. Tuzit qilmang. ，un 表示面粉的意思。un yağ 表示清油的意思。yağ çay 表示砖茶的意思。çay narsa 表示东西的意思。narsa cemi 表示一共的意思。cemi elbette 表示当然的意思。elbette rayon 表示区的意思。rayon tuzut qilmang 表示不客气的意思。tuzut qilmang 边看边学。 Mu, kim alsiz? Teşvikmi, nima alırsız? 你好，你要买什么？ Teşvikmi, nima alırsız? Bir xalta un, bir tuya alaman. Bir halta un, bir ton yağ alıman. 买一袋面粉，一桶清油。Bir halta un, bir ton yağ alıman. Bo'ladi. Yana nima alsiz? Buldu. Yana nima alırsız? 好的，还要什么？ Buldu. Yana nima alırsız? Yana choy alaman. Yana çay alıman. 还要砖茶。Yana çay alıman. Mana siz olgan narsalar. Mana siz alıdığan narsalar. 给你所要的东西。Mana siz alıdığan narsalar. Qancha pul? Qancha pul? 多少钱？ Qancha pul? Jami 111 qo'y. Cemi 111 koy. 一共111元。Cemi 111 koy. Pulni beray. Pulni beray. 给你钱。Pulni beray. Rahmat. Rahmet. 谢谢。Rahmet. Bu narsalar bak ko'p ekan. Uyimga olib kiralamsiz? Bu narsalar bek köpken. Uyumga apirib beremsiz. 这些东西太多了，你能帮我送到家吗？ Bu narsalar bek köpken. Uyumga apirib beremsiz. Uyingiz qayerda? Uyunuz qayerda? 你家在哪儿? Uyunuz qayerda? Uyim yiroq emas, birinchi o'ltiraq rayonda. Uyum yiroq emas. Birinchi o'ltiraq rayonda. 我家不远，
就在1号小区。Öyüm yirak emes. Birinci oturak rayonda. Buludu. Apırıp biray. Buludu. Apırıp birey. 好，我送到。Buludu. Apırıp birey. Rahmet. Rahmet. 谢谢。Rahmet. Tuz kılma. Tüzüt kılman. 不客气。Tüzüt kılman. 要点总结。un 表示面粉的意思。un yağ 表示清油的意思。yağ çay 表示茶叶的意思。çay nerse 表示东西的意思。nerse rahmet 表示谢谢的意思。rahmet cemi 表示一共的意思。cemi tüzüt kılman 表示不客气的意思。tüzüt kılman